abakristo abakorana n'Imana saba teroriste. Ubu haje abakozi b'Imana barusha Al-Shabaab iterabwo. Gira gutya nutagira gutya ndagusengera upfe. Gira gutya nugira gutya ntuzapfa. Ubu kubwira yapfushije nyina utese nyoko yapfuye uri. Ko wumva ari wowe ufata bapfa, ko wumva ari wowe utanga ubugingo bitakira ibya Yesu, bari umuntu bawe n'abavyara bawe washinguye wabashinguye useka, ariko nyine sinzi cyafasha abantu. Ijambo ngo bingingira abantu, burya umuntu ukorana n'Imana ikintu cyambere agira umutima w'urukundo n'imbabazi, arashaka ko abantu baza kuri Yesu. Mureke mbabwire, iyo uja kubwira umuntu ivuga butumwa hari step, hari intambwe uheraho. Ntabwo waje kwigisha umuntu gutwara imodoka ngo umunsi wa mbere umubwire uko bishura contravention. Contravention se ko ari ingaruka z'uko atamenye iby'umwigisha. Abantu baje kubwiriza abantu ngo ndaje kukubwira ngo hariho umuriro uzotwika abanyabyaha, uturutse kuri contravention. Iyo rero ubwiye umuntu amakuru y'iterabwoba aza muri Yesu, babwiza ukuri, ariko akaza ahunze bige bavuze, yashika akaba muri Yesu nk'impunzi, Yesu agahinduka inkambi. Kandi impunzi igira droit limité, akaba mari gikange. Kandi impunzi buri gizi kubwira ngo iwacu wotungana no subirayo. Umuntu yarahunze, wazanye umuntu muri Yesu. Hari abantu benshi bari muri Yesu nk'inkambi, refugee. Nutaja muri Yesu bazakura gupfa, nutaja muri Yesu amafaranga yawe ntazaje imbere, nutaja muri Yesu ntuzabyara, nutaja muri Yesu, Yesu agahinduka inkambi. Noneho nawe yamushikamo akagira imbaraga zingana n'iz'impunzi. Impunzi azaba yarize, ariko umukanzu uti wowe ntuzi no gusoma akakubwira ati ntabyo nzi. Impunzi ndiyovuga ngo hanze ko bariyamamaza gutora meya ngo atekereze ngo yotorwa. Niyo mpamvu mu nzu y'Imana dufite abantu bataremera, batarabohoka ngo bumve icyo bari cyo, bari muri Yesu nk'inkambi. Kubera iki? Wabazanye bahunze. Abantu baza bahunze, ni nayo mpamvu yabonye akanyonzwa hanze yaturutse asubirayo, nta mpunzi idakumbura iwabo. Abashaka ngo asubire mu byo yabagamo. Bingingira abantu babasobanurira imbabazi n'ubuntu bwa Yesu. Kandi ubuntu bwa Yesu twarabuvuze bugira imbaraga ziruta uko tuja tubuvuga. Twaravuze ngo amategeko ni nka laboratoire igaragaza indwara, ariko amategeko ntaje akiza. Muri labo niyo woryama ukigaragura uti none labo wa mama we mbaye uwandi kumbwiye ko impyiko zitameze neza, asubira upime. Izasubira ipime ati zirashise, nta kindi. Ejo nugaruka uti nubu ntaco wamarira, akubwira ati ziri inyuma yuko zari ziri. Labo hari kindi azavuga. Amategeko nico nukugaragaza icyaha, ariko twasanze imbaraga icyaha gitinya n'ubuntu bw'Imana. Twabugeranije na farumasi. Iyo werekeye muri farumasi burya indwara iba yakubaganye utaranywa imiti. Kandi inkoyi imiti twarabivuze, imiti yose tuyinyuza mu kanwa urwaye n'agatsinsiro, ntabwo yirunda. Uyinyuza iriya sofa ureba umuntu kwabaresheje ndi namugufi, ariko nta discours uzibwira ngo wakinini wenda kunyoye, ariko ntiwirirwe gutinda mu nda. Buri kibazo nkunywereye kiri mu gatsinsino k'ibumoso, nugera mu mubiri unyarukuje kukareba. Aya wewe gusumira ikinini cyonyine kigira ubushobozi bwo gukinagira mu mubiri, kikagenda gishakisha hari ikibazo, kigaca mu nda, kigaca mu gituza, kigaca mu mavi, cyagira gutya kigasanga igisebe ku mano, bwacu ukabona amano ko aruma kitakubwiye. Iyo umuntu bugeze muri twe ni kumuririmbyi yavuze, buja bukinagira bukamenya weakness yanje, bukamenya intege nke zanje, bukamenya icyo nza nkora. Ntabwo yo kububwira ngo buntu ngwino narakijijwe ariko ndaciba. Oya, narakijijwe ariko ndacasamba. No, oya, pfa kureka bwijire ngo ubuntu bw'Imana nako Tito ngo bwarabonetse ngo buzanira abantu bangahe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu bakorana n'Imana biha agaciro nk'abakozi b'Imana kugira ngo umurimo w'Imana utagawa. Biha agaciro, na Bibiliya zivuga ngo mwiha agaciro nk'abakozi. Hari ibintu sigaye mbona umuntu akigira ukuntu mu rusengero ngo sinzi uko ubaye, none uko utazi ninde ukumenya. Umuntu ngo ndanezerewe ngo numvise ubwenge bushize, ntabwo wari ufite.
uje imbere y'Imana n'uwari ufite buki kabuzuza none umuca hagati wawe urakunguse ngo burashize. Hoya abantu bakorana n'Imana ni abanyabwenge, timugatesha umurimo w'Imana agaciro. Timugatesha umurimo w'Imana agaciro ngo umuntu azane ibintu byo kwigira uko abonye ngo niho bamenya ngo yahuye n'Imana. Imana ntijihura n'ibicucu, Imana ihura n'abantu bafite ubwenge. Umukristo rero umugeni aravuga ngo icyo nkundira umugeni ari we Kristo ari ryo torero ngo nariciye akayonga. Umukristo niyo yokwirirwa burarirwa aciye akayonga, niyo yojeho baheba rya ruswa aciye akayonga, niyo yobona miliyoni aciye akayonga, niyo yohura n'abambaye ubusa aciye akayonga. Burya impamvu abapasitori bamwe nabo bari mu gukora mankete bari warajanye na John mwari kumwe mahugurwa uzandebera icyanyoye ese muzabaza mugezehe undebera aho yaraye ureba bariko bajana nawe. Impamvu bagenda babaririza nuko utacitse akayonga, ariko wamaze gucika akayonga aho yokora hose circumstance yobamo zose umugeni w'itorero itorero umugeni wa Kristo arifitiye icyizere kuko afite akayonga karyo. Haleluya. Kongere haleluya. Turabakiriye mwese muri iki gitondo turi imbere y'Imana tuyiramya tuyihimbaza tuyibwira bike ikatubwira byinshi kuko niyo ntego yo kuramya Imana. Turabakene b'amagambo ariko tuyibwira make ikatubwira menshi, tukayibwira ibyo yakoze ikatubwira ibyo izadukorera, tukayibwira intege nke zacu nayo ikatwaturaho imbaraga, tukayibwira ko tutazi kuramya ikatubwira ko nyamara turuta abamarayika kuramya. Iyo mvugo y'Imana rero iyo yumva igenda ikurema ikugira mushya. Ndashima Imana yadufashije kubana n'abantu benshi aha. Nshimira nkuko nabivuze ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye icyizere. Burya nanje ndi umushumba, niba hari ahantu ho gufuhira hambere naha, kuko umuntu yaje aha ashobora kuvuga ijambo rimwe akaroga abantu ukabarogora imyaka 10 bikanakunanira. Niyo mpamvu rero kugira ngo uhabwe amahirwe yo kugabura iby'Imana ni umugisha. Hari nubwo abantu baje bavuga ngo waratugaburiye, burya muzabirebe no mu gikoni umuntu ugaburira abandi abagejeje hagati kubirya harabanza ati numva umunyu kurimo akaba ari mararya, yagera ati numve ko bihiye neza akaba ari mararya, yagera ati numva isosa higeza akagotomera. Burya iyo uje kugaburira abandi ubugeze kure. So iyo umuntu aguhaye umugisha wo kubaha abaguhaye n'amahirwe yo kubanza gukoraho ukarya. Ikigize kabiri ndashima umushumba bivuze neza, nabonye mufite abakristo basanzwe benshi. Iyi mvugo hari ubwo tuyipfobya n'umuntu akakubwira ngo erega ngo nje ndi umukristo usanzwe. Yesu ntiyigeze asigaho abadasanzwe, yasizeho abasanzwe. Ahubwo umukristo udasanzwe uzamubona mu maevenema adasanzwe nayo. Abasanzwe rero nibo Yesu ashaka. Umwana usanzwe ahora mu rugo, udasanzwe ni umuviziteri. Ntabwo turi abadoptife ku Mana, turasanzwe. Kuba imbere yayo mu gitondo n'amanywa nijoro c'est normal. Ahubwo kuyoberwa iyo twatawanyikiye nico kibazo. Mufite abakristo basanzwe benshi. Imana ibaho umugisha. Reka dusoma amagambo tubone kugira samari ngufi y'amagambo twavuze, ariko dusoma isomo ry'uyu munsi. Hariho umuvandimwe nakunze wamfashije cyane, ibice bibiri nako urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 13 n'umurongo wa 5. Korinto ibice 13 umurongo wa 5. Undaraza gusoma urwandiko rwa kabiri rwa Timotheo ibice bibiri n'umurongo wa 19. Ariko duhere hariya mu rwandiko rw'Abikorinto. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Abakorinto ba kabiri ibice 13 umurongo wa 5. Yego. Ngaho ni mwisuzumu ubwanyu, ni mwisuzumu ubwanyu,
mumenye yuko mukiri mu byo twizera, mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi ko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Soma urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2:19. Haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Tuvuga ngo amen. Amen. Reka mbanze nsubira inyuma buke mvuga amagambo twavuze tumaze gusabwa kuganira kuri teme yo kuramya Imana. Kuramya Imana si igikorwa kiba mu rusengero cyo kurindira abantu. Hari ubwo abayobozi baje babivuga nabi ngo abantu ndi baraje ngo nimube muramya, ikaba activité d'attente. Nimube nta abantu baraza, ibikorwa ntibiratangira, nimube muramya. Iyo bitekereje ukamenya ko mu ijuru Yohana yabonye baramya, Daniel yabonye baramya, kandi bakaramya indirimbo itajirangira, wakwiga yuvuze gutyo. Ntabwo turamye ngo abantu bazi, turamya Imana kuko tuyizi, turamya Imana kuko twabiremewe. Imana ire mu muntu yendaga gukemura ikibazo cya rebellion ya Satani. Satani yaremwe nta yindi business, nta ministeri yindi yariho, ntiyaremwe ngo asoresha abamarayika. Satani ntiyaje ari wo kubetinga muri mukuremwa. Satani ntiyaje ari umusirikare, yararemwe ngo ahimbaze Imana. Noneho rero ngo yanduranye muri rebellion ye ngo agumuke, Imana iravuga ngo ndarema undi muntu ugomba gukomeza iki gikorwa nticyahagaya. Irema umuntu ngo asubire mu bya Satani. Ni naco dupfa, turi ubwinjira nzu bwa Satani. Twinjiye mu byo Satani yakabayemo, abamama nibo babizi, icyo nico cyambere tuja dupfa. Ndetse imaze kurema umuntu ibona ko mu miramirize wenyine adahagije. Bibiliya ivuga ngo ibona ko atari byiza kwaba wenyine ngo imuremere ikibisho, imuremera umufasha. Iyi nyito nayo yaje kuba umugore, niho havuye imanza nyinshi dufite muri iki gihe. Umugore ntabwo yaremwe n'Imana, Imana yaremye umufasha. Tipe Adamu aba ari bumwita umugore. N'ubu nicyo gituma ari inyito y'abantu, ntawuzi urwana n'umufasha, buri gihe urwana n'umugore. Iyo baje gutandukana muri komine, ntabwo arabwira gitifu ngo urabona uyu mufasha wanje aragoye, azavuga ngo uyu mugore nta wundi babana. Abo umugore mu mahane akaba umufasha mu mahoro. Imana yaremye umufasha, ibibazo by'abantu n'inyito mbi tumwita umugore. Iyo nsezeranya abantu ndababwira ngo nguhaye umufasha, tuzamugira umugore. Ingaruka z'iyo nyito ni ndende, sizo ngiye kuvuga. Iyo mvura iratuma tutumvikana, turumvikana binyuma. Okay. Imana izana umuntu imuzana ngo aramye Imana. Kuramya Imana si igikorwa cy'abasore. Narabivuze rwose, abantu bakunze kuvuga ngo abasore bafite imyaka 18. Kuramya si ugufata irangamuntu, niyo bavuga ngo 18 ngo azafata irangamuntu. Kuramya Imana ni ibiva mu mutima. Kuririmba bishobora kuva mu marangamutima, ariko kuramya bikomoka mu mutima, niho bitandukaniye. Iyo uramya Imana biva mu mutima, iyo uririmba bishobora kuva mu marangamutima ukaririmba. Umunsi wa kabiri rero nicyo kintu twavuze cy'uburyo bwo kuramya Imana, kandi nta procedure Bibiliya ivuga nziza yo kuramya, nta position nziza. Position nziza ni position yose ikwega ubwiza bw'Imana, ikabuzwa imingi, ikabuzana, ukabona Imana ikuri hafi, ukavugana n'Imana. Ubwo nibwo biza bwo kuramya.
gupfukama, kubyina, kwirengeza, kuririmba upfukamye si ikibazo. Ikibazo ni ikikugeza ku ntego y'icyo uri gukora. Umunsi wa kabiri twavuze kuramya Imana kutari mu ndirimbo. Tuvuga kuramya Imana kugaragarira mu ngeso nziza. Twasomye Petero aho yanditse ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo babahakana, nubwo babatuka, nubwo batabemera, nubwo babanga, nubwo babasebya, ngo ariko nibagira gute abo twari kumwe, ngo nibabona, twatinze ku ijambo ryo kwerekana, nibabona ingeso zanyu nziza, ngo bizabatera guhinduka abantu baramya Imana. Twatanze ingero ziri muri Bibiliya aho Saduraka na Meshake na Abedenego bapuricinze, bavuga Imana, bayibwira abakolege, bayibwira abatware, bayibwira abantu mu kuvuga, ntibabumva. Hari igihe ijambo uzavuga ritazagira imbaraga, ariko nugira icyo werekana ngo uwanze kumva ndi yanze azakibona. Saduraka, Meshake na Abedenego bigera ku mwami, umwami ngo akababaza atari ko bashaka, ni iyihe Mana, ni iyihe Mana muri bazima, ni iyihe Mana mufite? Ababajije Imana baramusuzugura, bamwereka ko nta Mana, ariko ngo babone umuntu wa kane mu muriro, ngo umwami amubonye, ntabwo bivuga ngo amwumvise, yananiranye kumva ariko ntiyanze kubona, ngo abone umuntu wa kane, ngo ashyiraho itegeko ngo mu gihugu cyose mwese ndasaba ko muramya, muhimbaza, mugahimbaza Imana ya Saduraka, Meshake, Abedenego, kuko yari abonye nk'umuntu wa kangahe? Wa kane. Twavuze ko na Daniyeli ari uko byagenze, banze kumwumva, ariko ngo yerekane Imana mu nzira yo kurarana n'intarenti zimurye, umwami ashyiraho itegeko, baramukurikira. Turi kumwe? Ab'inyuma tuzamura amaboko. Imana ibaho umugisha. Umunsi wa kane twavuze kuramisha Imana imitungo yacu. Reverend yabikozeho, baje kuramya umwana, bazana ibintu ngo bihenze, bazana ibintu byiza, kandi bari baje kuramya uruhinja. None twebwe turi kuramya umwami w'abami, tukaramya umutware waducunguye, tukaramya Imana yacu itari y'abandi. Kuyiramya rero nyako Bibiliya iradutegeka ngo tuyiramye dukoresheje n'imitungo yacu. Twaravuze ngo Imana ntabwo icururiza abantu. Hari abantu babahagarara imbere akababwira ngo zana 1,000, urabona 10, wagitanga ukabura na 2. Imana rero yuzi ngo ugiye kuyikwira umukozi wo kugucururiza ntibizaba. Ariko icyo dutangira ni umwami turamya. Turavuga ngo turamutura zaduhe cyangwa reke. Ariko kandi icyizere tunamugirira nuko ibyo yaduhaye biruta amafaranga. Ubuzima ufite bwonyine ntiwabusorera ngo ubuvemo. Duha Imana kubw'icyizere, kandi rimwe na rimwe icyizere, kwizera, twakugize ikintu theologique, philosophique gikomeye. Burya hari igihe dukomeza ibintu. Kwizera Imana niyo njabona tutizera, tukizera abantu. Umuntu afite amafaranga ye, abagabo baraha n'abadamu, rimwe na rimwe ukazana 300, 400, 200 bitewe n'ubushobozi n'umuryango wawe. Uti mada ngiyi rasyo y'uku kwezi suko, hari uwicara akabwira umugore ngo twandikirane bije no muri noteri bazanotifye ko nteguhaye. Hari uje ubikora, ariko ugahita wizera kuzarya lendi, mardi, mercredi, buri mugoroba ugataha uti ndasanga gatoki, ndasanga kawunga, ndasanga umuceri, ukamugirira icyizere nta nyandiko. Tugira icyizere ku bagore bacu. Yewe reka abagore, reka bafasha, reka abana, genda ugere habe n'isi. Umuhinzi Bibiliya izivuga ngo agirira icyizere ubutaka, uje uzana imbuto ukabiba mu gihe cy'izuba. Nta kontra ugirana n'ubutaka ngo kizagarura, nta kontra ugirana n'ikirere ko kizaguha imvura ngo uvuge uti nitagwa dore kontra nzayirega. Ariko ugahita witegura ngo mukwakane ibishimbo tuzabirya, ukagirira ikirere n'ubutaka icyizere, mutagirana amasezerano. Ariko Imana ikomeye niyo tutagirira icyizere. Utasiba inkoze Imana irabibonye, tinagira rinete jibona.
imana ntiyagiye ikabwa yigira amaso ijibona ijivuga ijisobanura niwakorera imana tukibwira ngo wenda imana ntiyabimenye never. Kuwa gatanu twavuze ko hariho indogobe zahetse Yesu yinjira muri Yerusalemu abantu baramuramya. Turavuga ngo hariho indogobe ziziritse ahantu hitwa Betfage. Betfage twahasobanuye nk'ikirorero kiri hagati y'Iyeriko mu byaha ni Yerusalemu mu mwuka. Umuntu akihana akavi Yeriko akazamuka ariko ntahuruke nanone Yerusalemu, mu bapagani bakamubura bati yaragiye yarakijijwe, mu rusengero tukamubura tuti ndaraza, naho umuntu ari mu cyeragati ahitwa Betfage. Izo ndogobe zihaboheye Yesu aravuga ngo arazishaka nimuzimuzanire kugira ngo azicareho isi yose ibona atambutsa ziriho amaze isi yose ikoma amashi. Ndagira ngo tuvuge amagambo zancanze kubera indirimbo baririmbye aha. Buriya Pentecote nico nemereye. Indirimbo baririmbye zankoze mu bugingo rwose iyo barivuze indirimbo z'umusaraba. Buriya kimwe mu bije bituma tugira confidence, tugashira ubuyuyu, tugashira complexe, nuko tuzi uko ibintu byarangiye. Buriya ikintu ende umwisho niwo w'ingenzi. Uzuja gusaba akazi utemfite lisanse muri economy, si uherutse gufata muri diplome nkuru ufite, ntabwo baje bakubwira ngo primaire ngo waje gukerehwa. Primaire ndi wigeze urwara grippe, ukiba muri primaire wishuraga amafaranga igihe uva mu rugo ababyeyi bawe bumvikanaga na directeur, ivyo ntibavyitaho. Uburyo wize mu buzima bugoye cyangwa bworoshe icyingenzi bareba diplome ya none. Imana rero tizikunda gusubira mu mateka yacu cyane ko ari mabi, izireba le présent ikavuga ngo dore umwana wanje mfite. Abamama iyo batwite hari ubwinda bamwe zibagwa nabi, akagira malaise, akaruka, agaciragura mu bantu, akananuka nawe ugakitera isoni. Ariko iyo afite umwana yavyaye w'umushishe taza murebe ngo asubira cire, azavuga ngo resulta yavuye muri kwa gukira, resulta yavuye muri yanzara, resulta yavuye muri kwa kunanuka, dore bebe wanje uko ameze. Suko bigenda iyo Imana tureba nyuma y'umusaraba tijireba inkoni z'Igolgota. Buriya kumenya uko by'umusaraba byarangiye, reka nkubabwire bija bituma dushira ubuyuyu n'ubute. Abakinyi b'umupira n'abawufana muri mwe, iyo ekipe ziri gukina ukagira Imana ekipe wowe wafanaga igatsinda, ubundi abakunda umupira agira stress ya ureba. Hari nabo ngo imitima ishobora no guhagarara, murabizi muja mu byumva rwose. Yabafana ekipe kumva itsinzwe yapfa, ugakurikira n'uwakurya urwara utireka ndebe uko bigenda. Iyo umupira urangiye ekipe uri gufana yatsinze, uzuvuga uti okay Imana ishimwe. Nyuma y'icumweru basubiye kunyuza kuri televiziyo uzawukurikira, ariko nduzaba ufite stress kuko uzuko warangiye. Niyo utwaye ukabona aragiye uzuvuga uti ndibuka yageze hariya awutera inyuma, ukamenya uko byagenze atarabikora kuko ubifite mu mutwe. Kubera kumenya uko umupira wacu ku musaraba warangiye, niyo Satana dutaye ubwoba tuvuga ngo ende tuzi uko byaje kurangira. Ngahebesha, ngahe nkanga, ngaheza n'indwara, ngaheza n'ubushomeri, nziko nabwo bwari muri uwo mukino, ariko resulta ya nyuma ndayibitseho ndayise. Umuteoloji umwe yanditse ikintu nakunze, yise ngo n'imbaraga z'umuzuko n'urupfu rwa Yesu. Baje gufata Yesu, muzi ko hari ubuhanuzi ngo azazuka, siko byari biri, nawe ubwo akabivuga ngo azazuka. Icyo gihe ubutware bwose bwariho bwari bufite abayobozi bakuru, abajenero batatu. Hari Satani, hariho na rupfu utagira uwatinya, hariho na kuzimu ubitsa abakomeye n'aboroshye. Ngo baricara abagabo batatu bati kariya gatipe ese twokica birya muja muvuga ngo kazazuka ko tuba twikojeje isoni, haka kagabo ibyo kavuga aba bantu tuzamwikira he? Ese yoje kuzuka byoja he?
bati twige rero tutikoze isoni niba tutabishoboye. Umugabo ahambira ingata y'ivyo yikorera tubireke. Ngo Satani aravuga ati mureke tugire distribution de tâches, tugabura inshingano turebe uko tuzakaniga. Njewe Satani ico mbijeje mwabagabo mwe mwembi, mbijeje kuzafata Yesu. Uburyo na strategy ntimubimbaze, ubwenge n'uburiganya bw'uko nzamufata nkamubaha ndabibijeje. Ngo Rupfu aravuga ati nanje nari nzi ko ico tutazashobora arico, kuko ntaho wamufatana n'abantu barimo, ariko n'umufata ukamumba. Birya baba besha ngo ntazapfa. Aburahamu ari he? Tiyakoreye Imana, si inshuti y'Imana, ndarakanize. Yoba ari he? Eliya ari he? Abana akabari he? Saba hanuzi ati kuniga gusa wamumpaye iyo business ndayishoboye. Wewe uzamufata. Satani ati nanje kumufata bindekere. Batariko dosiye ngo azazuka kuzima, atariko ndimukabeshwe. Ngo yakoreye Imana ati nimuze mbereka mfungiye Aburahamu, dore Yoba hari, dore Elisa hari, dore Eliya hari. Abasibo bakozi b'Imana bakoze bitangaza. Na Lazaro yarayazuye ejo mundi nongeye kumuniga ari he? Dore hari. Haruzuka yafukeretse muzaza nubona. Ngo bamaze kuzuza iyo nama kore batatu, Satani akoresha Yuda muri strategy ye uko tubizi nihuti. Yuda aramufatara mubazanira. Abasomyi ba Bibiliya biza bivuga ngo Yesu yapfuye vuba kuruta igihe giteganijwe. Ngo baje kuvuna amaguru basanga rwarangiye. Rupfu yamwisasahura vuba ati utipe notinda hakagira ibindi. Yesu aravuga ati Rupfu ndarangije yanje mission, ahasigaye mwirwarise. Rupfu ati reka nigagure vuba ntiwamenya ibyakagahungu. Nawe ngo agira gutya ati karahwereye bahakuzimu. Kuzimu ngo arareba umuramba ati Sefini Kameme yahwereye. Ngo baragacunga bashira hariya. Bibiliya zivuga ngo amaramwe iminsi 2 ngo kuwa gatatu agira gute. Hari umudivantiste nkunda wa komanse neza yaravuze ngo ni minsi 3 Yesu ntiyayigumyemo kubera akazi kamunaniye, ngo yanze kugenda umunsi w'isabato. Ngo aravuga ngo reka yuha isabato aruhuke. Okay, Yesu ngo amare kuzuka, Bibiliya zivuga ibintu bikomeye. Ngo abonekera abantu ba mbere, ngo bavuga amakuru abanyapolitike bati ninde umubonye, bati ni revera, bati mumushake mumuha amafaranga. Burya ruswa yatangiye kera, bakamuha batuvuga ko utamubonye. Igihe bagiye bavuga gutyo dosiye kurangira batariko Kayonza hari undi mugore bahuye, bati nimumurebe uwo mugore vuba nawe ngo bakamuha amafaranga. Ngo bagira gutya bigezaho muri finance ngo bavuga bati iyi devi nini ntiyateganijwe, ese turohande dusige nde? Abayahawe nabo ngo bagera mu ngo, umugore akabona umugabo azanye ifaranga ukwezi kutarangiye, akanyama kakagurwa hakende. Erega Yesu yazutse no kurya turarya. Umudaka ati noneho byagenze gute? Ngo umugabo akamwihugikana ati madati dore mugira amagambo abagore ati nduvuga ya n'amafaranga bampaye Yesu yazutse. Hari guceceke. Umugore akaja ku isoko yahura n'abandi batari ko ayo mafaranga uyakuye ati muzamuvuga ati Yesu yazutse. Umugabo aramubona none bayamuhaye ngo ntavuge. Yesu arazuka. Bimaze kuba confirmed ko ntakobokana. Uwo mwanditsi yaravuze ngo babagabo batatu barahura. Satani ati turebaho ibintu byapfiriye. Rupfu sinamuguhaye mu maboko. Rupfu ati ndacu utakoze boss, waramuzanye none mbaye umwe sico nabijeje. Rupfu ngo aje kwa kuzima ati wewe vuga naguhaye ubona naguhaye upfuye. Yewe ati wambaye yapfuye. None ninde ugiye kuba coupable? Ni kuzimu. Bati wewe se kuzima ati mube muretse. Aterega nti turi kumwe, ndi turi kumuyobora umwe. Mwe muri kuvuga ngo yazutse, ikibazo nje mfite siwe. N'abaryejo nabiratanaga ngo Aburahamu arahana yaheye batikanye bose bagiye. Ati none ukumumbona iyo agenda n'ubundi kariya kagabo sinari gasanganywe, ariko yandepuye imbaraga birya byose nababwiraga ngo nimuze murebe nta numwe yasize, bagiye sinzi yo yabajaye. Kubera kumenya ende, kumenya uko ibintu byarangiye, kumenya Yesu azutse, kumenya Yesu azamutse, kumenya yicaye iburyo. Habe niyo batweretse filime bamutera imisumari tuja tubabara ariko tukavuga ngo tuzi umupaka byarangiye gute. Haleluya. Rero kugira ngo dusoze ndagira ngo dukore ikintu gisa na evaluation. Ubundi nyuma y'amasomo yose habaho ibizamini, habaho evaluation. Nkoresha iryo jambo. Pawulo
yavuze amagambo akomeye. Yandikira abantu nkuko nobwira itorero, ababwira amagambo mwene data yasomye ngo ngahe ni mwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri muzo twizera. Ndaba mpagaza, ntabwo yabwiye abantu ngo ni mwisuzumishe. Iyo wisuzumisha ubwo nyine haba hari undi gusuzuma, ariko aravuga ngo ni mwisuzume ubwanyu ngo mumenye kuko mukiri mubyizerwa. Uriya kenshi iyo umuntu ibyizerwa byamucitse, iyo ibyizerwa byamunaniye, yiremera ibicocero byoroshe kwizera, akaba ari byo agenderamo. Tugishika mu Rwanda inzu nishi abantu babohozaga nta bisika ntake kubera ubushobozi buke, banyuzagamo ama triplex. Murabyibuka triplex igakora mu mwanya w'amatofari, ariko burya cyari ikimenyetso c'ubushobozi buke. Iyo umuntu yacitswe n'ibyo kwizera ntabikomeze, yiremera ibicocero by'ibyoroshe kwizera, akaba ari byo yizera. Nabyo byaje kumuha umusaruro, bikamuha umusaruro wa pirate ungana n'umusaruro w'ibyo yizeye. Sinzi ko namenye kubivuga. Pawulo aravuga ngo mwisuzume mumenye ko mukiri mu byo kwizerwa. Ese ibyo kwizerwa ni iki? Buri hari amagambo aje agenda agaruka ukagira ngo ko turayumva tutayumva. Hari abaririmbyi baririmbye niba ari yo sauti ya hewani sinzi. Hari indirimbo baririmbye nakunze bagaruka ahantu bakavuga ngo tuzaririmba indirimbo yande. Abaririmbye cyane nimwe mutiyobe indirimbo yande ya Mose. Siko twaririmbye. Ese iyo ndirimbo ya Mose murayizi? Muri mwe ninde wumvise CD ya Mose? Ngahweka. None se tuzoza tubwira abantu ngo tuzaririmba indirimbo ya Mose tutayizi? Iza abandi bahanzi ko tuzizi, why not ya Mose? Tukatwamara tukishima ngo tuzoririmba tutayizi. Uko murumva turi seriye kweli? Indirimbo ya Mose tuja tuvuga tuzaririmba ni iyi. Mu yandi magambo ni iyi ndirimbo yabaga mu kanwa ka Mose atavugaga kabiri atayivuze. Niyo ndirimbo ye. Reka mbakopeze kuko nihuta, ariko murafora mu bimenye. Mose igihe yari mu butayo, Imana imuhamagara nako mbere. Mose abantu bariwe n'inzoka, Imana iramucura, iramubwira ngo nacura inzoka mu muringa. Muribuka ayo mateka. Ese iriya nzoka yasuraga nde? Tuvuge cyane ntateye isoni. Yasuraga Yesu. Mose igihe urutare rwabuze amazi akubita ku rutare, urwo rutare rwasuraga nde? Ese amazi ubwayo dore ko na nyirayo yaje kuvuga ngo nije amazi y'ubuzima, yasuraga nde? Manu yabagaburiye yasuraga nde? Ihema ry'ibonaniro ryasuraga nde? Igitambo kitazoshira cyasuraga nde? Oh haleluya! Ageza kuri Yoshua yubaka imidugudu y'ubuhungiro umuntu akiriramo, yasuraga nde? Indirimbo ya Mose tuzaririmba ni Kristo umwana w'Imana. Tuzaririmba Yesu mu gitondo, tumuririmbe saa sita. Niwe refrain, niwe everything. Tazindi ndirimbo mu ijuru tuzoririmba Yesu. Turirimba Yesu, abagabo baririmba Yesu, abagore baririmba Yesu. Inyikirizo yayo ngo turirimbe n'indirimbo y'umwana w'intama. Umwana w'intama ni Yesu. Nawe mu kanwa kiwe indirimbo ye yagiraga gusa yari papa. Data nabikunda, singora cyo data tampaye, nahawe ububasha na data. Tuzaririmba Yesu na data. Nivyo bitero bibiri mu ijuru. Niyo ndirimbo ya Mose. Mose azaririmba Kristo, turirimba Imana. Uze witse Imana utore Kristo, unda yitse Kristo atore Imana. Nta kindi gitero. Niyo ndirimbo tuzaririmba mu ijuru. Hallelujah. Hallelujah. Iyo jambo rivuga ngo twisuzume tumenye, twisuzume tumenye, nyuma y'ibizamini bivuye muri laboratoire haba hari indwara nka zitatu zine bari gukeka, ariko iyo bashitse kenshi basanga imwe zo banazibira ko bati ikurembereje niyi. Siko bije bigenda. Mureke mbabwira abantu dufite mu rusengero, ntawe nzi izina nta nuwo mvuga. Dufite abantu bo muri kategori 3.
kandi abo dusuzuma n'abari mu rusengero saba ari hanze. Uragira ngo laboratoire yotanga ibizamini by'umuntu uri mu muhanda uri kugenda? Itanga ibizamini by'uwaje mu bitaro. Abo tuvuga n'abari mu nzu y'Imana. Dufite kategori z'abantu batatu ngira ngo tubabwire. Nitumara dusoze na ririya jambo ngo ijambo riranditse ngo Uwiteka azabi. Kategori ya mbere tufite mu nzu y'Imana. Dufite abantu bakorana n'Imana. 1.3. Abantu bakorana n'Imana. Ndaza kubagarukaho bameze gute. Kategori ya kabiri y'abantu dufite mu nzu y'Imana. Dufite abantu bakoreshwa n'Imana. Difference iko. Bamwe bakorana n'Imana, abandi bakoreshwa n'Imana. Abo bakabiri babita ba mercenaires. Ariko bakoreshwa n'Imana. 3. Dufite kategori y'abantu abakozi ba Satani ariko bagize amahimba bambara gilete y'abakozi b'Imana. Abo nabo uzabasanga ko barazunguruka bagatanga ama contravention kumupolisi w'umucengezi, wobona umwenda wa gipolisi akawambara ariko mukuru atari umupolisi. Yabona umunyemodoka wewe yaguhagarika n'ifirimbi, haruza abapolisi bose mu Rwanda murabazi. Utimbonye polisi akakwandikira. Ubu dufite abakristo bari kuri contravention bahawe n'abapolisi babacengezi. Kandi abo bapolisi tiboroshe kumenya ubabonye mu muhanda. Ushobora gusa kubamenya ko atari umupolisi nyawe, ni umupolisi w'igihugu. Buri afite n'ibimenyetso, areba nuko uhagarika imodoka, areba nuko uhagaze, nubwo umwenda ari uwabo, areba nuko asaba ibyangombwa. Umupolisi afite n'ijambo rimwe yo mubaza, akavuga ngo uyu muntu uwo muri twe. Abo bacengezi bari mu nzu z'Imana, bambaye uniform y'abakozi b'Imana. Only gusa abantu bakorana n'Imana nibo batestinga bakabamenya. Otherwise hanze barogogoje, ingoko zirasambuka, induru yarabaye, ubukene bwaraje, imiryango yarambuwe, ariko bakavuga ngo nabakozi b'Imana. Gusa bafite gilete y'abakozi b'Imana. Ariko twisuzume, tugira ubwenge, ntitugarukire ku myenda. Reka ngende soma hariya, duhere ku groupe ya mbere, Abakorinto urwandiko rwa 2 ibice 6 n'umurongo wa mbere. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga, ubwo dukorana nayo babantu bakorana n'Imana turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Nushaka garukiraho, Imana iguha umugisha. Kimwe mu biranga abakozi bakorana n'Imana, bingingira abantu guherwa ubuntu, kudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ubu hari inyigisho njanumva ahantu ku ma video n'ibindi ngo n'inyigisho z'ubuntu ngo Yesu yarabirangije ngo umuntu akore icyo ashaka. Yego yarabirangije, but kubaho kubuntu bwinshi ningo kuzuza ibyangombwa by'imodoka, kugira permis na assurance na autorisation de conduire n'ibindi ntazi, ntibirakuraho contravention iri mu makosa. Siko bigenda. Ubwo se uravuga ngo ubwo mfite assurance ndagenda ngonga abantu mu muhanda, usibye contravention nubwo bakwambura n'imodoka igatwara abandi bitewe n'uburemere bw'icyaha. Ubuntu bwa Kristo abakorana n'Imana saba teroriste. Ubu haje abakozi b'Imana barusha Al-Shabaab iterabwo. Gira gutya nutagira gutya ndagusengera upfe, gira gutya nugira gutya ntuzapfa. Ubu kubwire yapfushije nyina, utese nyoko yapfuye uri ko wumva ari wowe ufata bapfa, ko wumva ari wowe utanga ubugingo bitakira ibya Yesu. Bari umuntu bawe n'ababyara bawe washinguye, wabashinguye useka, ariko nyine sinzi cyafasha abantu. Ijambo ngo bingingira abantu. Burya umuntu ukorana n'Imana ikintu cyambere agira umutima w'urukundo n'imbabazi, arashaka ko abantu baza kuri Yesu. Mureke mbabwire, iyo uje kubwira umuntu ivuga butumwa, hari step, hari ntambwe uheraho. Ntabwo waje kwigisha umuntu gutwara imodoka ngo umunsi wa mbere umubwire uko bishura contravention. Contravention se ko ari ingaruka z'uko atamenye iby'umwigisha. Abantu baje kubwiriza abantu ngo ndaje kukubwira ngo hariho umuriro uzotwika abanyabyaha, uturutse kuri contravention. Iyo rero ubwiye umuntu amakuru y'iterabwoba, aza muri Yesu babwiza ukuri, ariko akaza ahunze bige wavuze, yashika akaba muri Yesu nk'impunzi, Yesu agahinduka inkambi. Kandi impunzi igira droit limité.
akaba amara igikange kandi impunzi buri gihe zikubwira ngo iwacu wotungana nosubirayo. Umuntu yarahunze wazanye umuntu muri Yesu. Hari abantu benshi bari muri Yesu nk'inkambi refije. Nutaja muri Yesu bazakura gupfa. Nutaja muri Yesu amafaranga yawe ntazaje imbere. Nutaja muri Yesu ntuzabyara. Nutaja muri Yesu Yesu agahinduka inkambi. Noneho nawe yamushikamo akagira imbaraga zingana n'izi impunzi. Impunzi azaba yarize ariko umukanzu uti wowe ntuzi no gusoma akakubwira ati ntabyo nzi. Impunzi ndiyovuga ngo hanze ko bariyamamaza gutora meya ngo atekereze ngo yotorwa. Niyo mpamvu mu nzu y'Imana dufite abantu bataremera batarabohoka ngo bumve icyo barico bari muri Yesu nk'inkambi. Kubera iki wabazanye bahunze. Abantu baza bahunze ni nayo mpamvu yabonye akanyomvwa hanze yaturutse asubirayo nta mpunzi idakumbura iwabo. Abashaka ngo asubire mu byo yabagamo. Bingingira abantu babasobanurira imbabazi n'ubuntu bwa Yesu. Kandi ubuntu bwa Yesu twarabuvuze bugira imbaraga ziruta uko tuja tubuvuga. Twaravuze ngo amategeko ni nka laboratoire igaragaza indwara, ariko amategeko ntaje akiza. Muri labo niyo woryama ukigaragura uti none labo wa mama we mbaye uwandi kumbwiye ko impyiko zitameze neza asubira upime. Izasubira ipimba ati zirashise nta kindi. Ejo nugaruka uti nubu ntaco wamarira akubwira ati ziri inyuma yuko zari ziri. Labo hari ikindi azavuga. Amategeko nico nukugaragaza icyaha, ariko twasanze imbaraga icyaha gitinya n'ubuntu bw'Imana. Twabugeranije na farumasi. Iyo werekeye muri farumasi burya indwara iba yakubaganye utaranywa imiti. Kandi inko y'imiti twarabivuze imiti yose tuyinyuza mu kanwa urwaye n'agatsinsino ntabwo yirunda. Winyuza iriya sofa ureba umuntu kwabaresha nje ndi namugufi, ariko nta discours uyibwira ngo wakinini wenda kunyoye, ariko ntiwirirwa utinda mu nda. Buri kibazo nk'umwereye kiri mu gatsinsino k'ibumoso nugera mu mubiri unyarukuje kukareba. Aya wewe gusumira ikinini cyonyine kigira ubushobozi bwo gukinagira mu mubiri, kikagenda gishakisha hari ikibazo, kigaca mu nda, kigaca mu gituza, kigaca mu mavi, cyagira gutya kigasanga igisebe ku mano, bwacu ukabona amano ko ari umaka itakubwiye. Iyo umuntu bugeze muri twe ni kumuririmbyi yavuze buja bukinagira bukamenya weakness yanje, bukamenya intege nke zanje, bukamenya icyo nza nkora. Ntabwo yo kububwira ngo buntu ngwino narakijijwe ariko ndakiba. Hoya narakijijwe ariko ndacasamba. No oya pfa kureka bwijire ngo ubuntu bw'Imana nako Tito ngo bwarabonetse ngo buzanira abantu bangahe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu bakorana n'Imana biha agaciro nk'abakozi b'Imana kugira ngo umurimo w'Imana utagawa. Biha agaciro na Bibiliya zivuga ngo mwiha agaciro nk'abakozi. Hari ibintu zisigaye mbona umuntu akigira ukuntu mu rusengero ngo sinzi uko ubaye, none uko utazi ninde ukumenya. Umuntu ngo ndanezerewe ngo numvise ubwenge bushize. Ntabwo wari ufite. Uje imbere y'Imana n'uwari ufite bukikabuzuza, none umuca hagati wawe urakunguse ngo burashize. Hoya abantu bakorana n'Imana ni abanyabwenge. Timugatesha umurimo w'Imana agaciro. Timugatesha umurimo w'Imana agaciro ngo umuntu azane ibintu byo kwigira uko abonye ngo niho bamenya ngo yahuye n'Imana. Imana ntijihura n'ibicucu. Imana ihura n'abantu bafite ubwenge. Hari n'abagiye bareka amashuri ngo bakavuga ngo kwiga ngo ntaco bivuze. Kutiga ko kuvuza iki? Hoya uzagenzura no mu bakozi b'Imana. Petero niwe wabanye na Yesu na ba Yohana byaja. Ntabwo Pawulo yagendanye na Yesu. Abapastori barabizi, abigisha Bibiliya. Ariko Pawulo kubera yari afite n'ubwenge yize niwe wanditse hafi cya kabiri cy'isezerano rishya. Abandi bakandika twandiko tubiri natwo twa chapitre 5. Sinivile ubwenge. Abakozi b'Imana bakorana nabo ikibanzi kakureba iragusu habe niyije gutanga impano ireba uyiha. Rimwe na rimwe musaba ngo bahe bikomeye yareba ubwenge bwawe ikabona ni toto. Uracyari umuntu wo gucuruza mituyu none ngo nibaguhe credit ngo ya miliyari na mituyu ya 200. Imana ireba capacity.
abakorana n'Imana irabaransinga ikavuga ngo ndamuhiye impano kandi azayibyaza umusaruro, ndamuhira itorero kandi azariyobora, ndamuhiye ministeri naramwubatse. Erega umuntu w'Imana agomba kuba ekipe. Niko twavuze umunsi wa mbere ngo kimwe mu bituzana n'ukwiga tukaba prepare, tukaba ekipe mu mihamagaro yacu kugeza ubwo ba ukaba capable kuba itile ku isoko ry'umurimo. Ku isoko ry'umurimo Imana ikavuga na rya jambo ngo mbatumye mu mahanga, ikavuga ngo uyu mugabo ku isoko ry'umurimo even impuzamahanga no mutuma ndamwizeye afite ubushobozi. Ese umuragira ngo ubwo twibitse iranga muntu z'u Rwanda twese niko u Rwanda rwongirira icyizere twese ko tungane ngo tube ambassador mu kindi gihugu. Hoya ariko hari turi mu Rwanda kuko runemeye tumba ubu nkabashinzwe amarondo iwacu tibayashinga umunyamahanga, ariko ayo marondo ndayashinzwe mfite iranga muntu, niho ubushobozi bwanje bugarukiye. Ndatoza amafaranga y'umutekano nizi mibare mikenzi kwandika bayazanye n'abatarayazana, kandi nkoreye u Rwanda ruzananshimira. Ariko kunduma mu mahanga barashishoza, arumva politike y'igihugu, azi indimi, azi gusobanura ibintu. Imana yije gutuma umuntu rero ireba ko ribye construit, ko yubatse, ko afite capacité, hanyuma ikavuga ngo ndabiguha. Abakorana n'Imana n'abagabo ntukagira ngo nubusa. 3 bazi kumva ijwi ry'Imana. Abantu bakorana n'Imana burya icyo cyo kirava mu banyamasengesho baraha mucuve cyane. Kumva ijwi ry'Imana no kuritandukanya n'ayandi majwi. Reka mbabwire ngo y'Imana imaze kuvuga ndaho bivuga ngo ntarindi ijwi riza ndizifunga utunwa tw'ibindi n'ibindi biravuga. Kandi n'abantu bakomeye b'Imana bagiye baryumva rimwe na rimwe batari agaciro bakumva ibindi. Imana ibwira Aburahamu, sibo nshuti yayo tuzira, iramubwira ngo uzobyara umwana, uzabyara. Silabise y'Imana ivuga ko Isaka azavuka. Nyagakecuru Sara nako ngo kaza gusobanura silabise. Ibaze umwarimu wa kaminuza utanze silabise, Sara aje kwisobanura. Yari yarizagara atereka ntuzawumva sheri, ntuzawumva. Dore nkeka ko n'utwinyo twari dusigaye duke mu kanwa. Turakeka ngo wowe ukibonyeho umwana, ahubwo icy'Imana yendaga kuvuga fata umuja wawe muza. Sara yigize umuntu usobanura silabise y'Imana yavuze. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu agira ikosa ngo yumvira Sara. Iyo Imana ivuze n'abandi baje bavuga, ariko abakorana n'Imana tugira amahirwe yo kumenya ijwi ryayo. Erega uratse ijwi habe n'amarenga y'Imana. Muzi umugore n'umugabo babana, uwanje tumaranye imyaka 20 arenga. Dushobora kuvuga ikintu wicayemo mu Kinyarwanda ntukimenye. Nkicarana na madame turi kumwe rwose na bishop n'undi wese uzi Kinyarwanda, kamubaza nti bya bintu byaje, ati bya bindi, ati wa mugabo yasanze birya bya mbere ari byo bihari, ati kandi urya wari wabitwaye yarabishiriye urya mugenzi we, ati nuko ati baravuga ngo baduhe ibya kabiri, ati nsanga byo tuzobifata kuri uyu mugabo hirya. Mwamenye icyo navuze mwese? Ariko ubwo madame nti turangije communication nti twabimenye, tuzi urya wundi, tuzi ibya mbere, tuzi aho twabikuye. Abantu basenga rero bagira amarenga n'Imana. Haleluya! Nicyo gituma uzasanga bari gusenga rimwe na rimwe ukabona gize gutya, utese abaye ati Imana izi uko avuze kuri yawe n'Imana byarangiye dosiye abayitrete. Amarenga yacu n'Imana baho iyo dukorana n'Imana, tugira uko tuvugana, habe n'ijisho ry'abaziranye uzumureba akamenya uko avuze. I like it, ndabikunda. Abakorana n'Imana bagira uburyo niyo mwokuro systeme iri ordinaire, bagira indi systeme nshasha bavuganamo nayo. Abatabizi rero niko kwa kundi usanga ngo se bavuganye gute, ngo bavuganiye mu busabane basangaho. Yo Imana ishimwe cyane. Abantu bakorana n'Imana cyakane icyo bakora cyose baba bagamije icyubahiro cy'Imana. Twatanze urugero mu kuramya kwa Dawidi yishe Goliath, abagore baraza baramuhimbaza bavuga ko ari umugabo mwiza. Siko bivuga? Baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yishe inzovu.
iwe ngo yumve ko bahe bamuhimbaza aho guhagarara nk'abantu benshi bubu ngo avuga ati nowadays iminsi yaje yageze baramvuze ngo ahita ahimba Zaburi 115 iburiza mwe yabo badamu. Iyo Zaburi zivuga ngo ntaba ari twe Mana, ntaba ari twe, izina ryawe ryo rihabwa icubahiro. Ni ukuvuga mu yandi magambo ku mvugo z'abahungu bazubu icubahiro bamuhaga babagore yaragifuwadingaga cagera muri telefone cakagisunika akavuga ngo abantu bazi watsinze Goliath, ntaba arije Mana. Ibe abagore baririmbye byose ndabigufuwadingiye, ni wowe wakoze ibi, ni umuntu uzi guha Imana icubahiro. Ariko hari igihe usanga abantu akarakara ngo ntibamwubashe. Jambaza abantu tese hari kontrugirana n'abantu kukubaha. Burya iyo ukoze ibikwiriye ikintu kirizana. Njya mvuga ngo umuntu azabyara umwana, ababyeyi baraha barabizi n'abaganga n'abapsikologe bamwe bashobora kubyibuka. Iyo umwana ageze mu mezi 4, 5, 6 atabayicara. Suko. Ariko iyo kakivuka ntabwo muzamwicarana nyine ngo mugakange ngo peti. Ubu turi mu kwa 2, ubwo mu kwa 8 urumva uzicare. Urabibona? Ubu ufite ibiro 4 wavukanye, turashaka kwicugiriza bweje ibiro 10. Urabyumva se urabyumva? Ntaba tanga iyo nyigisho. Ico ukora gusa niki? Umuhasirirake, umuhiberi, umuhimfashaberi, umuhibikwiriye gutuma zicara. Byahagaza bikamwicaza utabimwibukije. Buriya no kuramya ni mushaka wo kudusakuriza ngo abantu nibahaguruke, gira ukugira kubahagurutsa. Nutakugira reka bicare. Hari bidakeneye comment, bikeneye reaction, ibintu bikizana. Umwana agera igihe cyo kumera amenyo ndimumwibutsa ngo utazibagirwa amezi yamenyerageze ukabona arizanye. Ikindi ukigira igihe cyaco. Iyo umuntu akorana n'Imana abashaka icubahiro cy'Imana. Iyo umuntu akorana n'Imana ntabashaka kugaragara. Iyo umuntu akorana n'Imana ntacashaka ko bamwitirira. Amazi Imana nayo hari igitangaza. Iyo udashaka kumenyekana ni kumenyekanisha. Amen. Iyo udashaka nihiguha, iyo ushaka irabikumira. Icyanyuma nihuta, abakozi b'Imana bagira makuba, abakorana n'Imana bagira imibabaro, bagira gutukwa. Mu byukuri umukozi w'Imana nja nibaza ushobora kubura dosi. Simbizi niba bari ku murongo wa Yesu. Simbizi Yohana, Bibiliya zivuga ngo Yohana umubatiza yaje ngo arya ubuki gusa. Hari ukundi Yohana yarateye, ntiyari sociale mu rwego rwa Yesu ngo abantu bati mbega umwana w'umutima mu, mbega uyu muntu azashoboka, ngo baramuvuga. Yesu ngo azati uwo sabana nabo. Indaya yaza ati ngwino tuganire, bati dore iki gihuru, uyu se wenda atora n'uwo bavugana. Abakozi b'Imana tweho turabimenyereye, arabyibuka bati baravyibuha bati yari amaturo, yananuka bati arwaye sida, yasura umukristo bati nukwirwa zera mu ngo zacu, utahagera bati umushumba wo kwizina vuziki. Umwe akarwara ntakubwira yava mu bitaro ati kuko utansuye. Uwo wasuye atubundi yarazanywe n'ikise ko atansura mu rugo. Mama bagira makuba impande zose, ariko twavuze ijambo ngo mu bigeragezo Satana batega byose, twaravuze ngo Imana niyo izabikosora. Twatanze urugero rw'umwarimu ushobora gutegura ikizamini ariko ntagisirveye, akagiha umuzamu utararangije na primaire kugisirveye, ariko yarangije kugisirveye impapuro zisubira kwa professeur. Imana iziya Satani bigeragezo ngo itugerageze, ariko kopi n'Imana. Ni nayo mpamvu yavuze ngo sinzareka ngo mugeragezwe ibirenze kwizera. Ninje ukompoza examen nzi nivo yawe, hanyuma nzahiha ka Satani kashika nako kakakumvisa ko ari we professeur. Ibi ndabizanye no utabigira no nyuma y'ibi nzakurikiza ibi, nyuma y'ibi uyu ubizi rero uzumubwira uti tubihagarara umwanya mutoya, hanyuma urupapuro rushire data nkosore. Ibigeragezo byacu Imana ibibiri. Kwihuta cyane rero, itsinda ry'abantu ba kabiri ni abantu bakoreshwa n'Imana. Aba harimo challenge ikomeye, abantu bakoreshwa n'Imana. Hariho ibintu bibiri biriho muri iki gihe, nza na updating ibintu bibiri biriho tugomba kwitondaho, cyane cyane abakozi b'Imana, abapasito, abashumba, abantu bahagarariye amatsinda, n'umukristo wese umaze kuba macuwa takira Imana.
hariho ibintu bibiri yije ivuga byo. Ndavuga ijambo ryitwa guhanura, ndavuga ijambo impano yo kwerekwa. Ubundi ni ibintu bibiri. Umuntu ashobora kwerekwa ntahanure. Kwerekwa twereka ibiri preza ibihari. Kubu ndaha nkaba ndi kubona ibintu biri kuba muri biro ya bishop, mbonye ibintu mwe mutaruzi, ndabyeretswe. Ariko guhanura bahanura ibizaza, c'est différent. Kandi kwerekwa kugira imiyoboro itatu. Ushobora kwerekwa n'Imana. Imana ije yereka umuntu ikindi abandi batabonye. Yeretse Petero ko Ananiya na Safira bakoze amanyanga. Ntimubyibuka? Imana yereka Petero ibyo kwa Cornelio. Abasomyi babibira ni henshi. Umuntu akerekwa. Inzira ya mbere yo kwerekwa ni inzira y'Imana yereka umuntu ibintu abandi bataruzi, aha twicaye akabona ikintu ufite twe tutabonaga. Bien. Inzira ya kabiri yo kwerekwa ni inzira y'abaroyi, ni inzira y'ubupfumu. Pawulo na Sila umunsi bafunzwe bazize ko hari umukobwa birukanye ngo amadayimoni. Murabyibuka? Kandi ayo madayimoni ngo yazagagira gute? Uwo mukobwa yari afite ministeri y'uburagu, ngo akaragurira abantu bakamuha amafaranga agatungisha abashebuje. Nukuvuga yashoboraga kwicara aha akamenya ngo imodoka iri hariya imeze ukunuku, nawe uwo mwuka urahaba. Iki utandukanya n'uwa mbere, uyu wa kabiri ni business gusa. Ngo akinjiza indamu. Simoni w'umurozi yari awufite, ariko ngo abone Petero aravuga ngo uyu muntu ari kuri higher level, mba kuri izo mbaraga ko ndabona izanje zabaye fake paraporo izawe, hanyuma ndakwishura. Petero ngo aramubwira ngo fani feza yawe, impano y'Imana ntigurishwa. Nubona hajemo business. Ndatambutse. Icyagatatu gishobora kukwereka kitari Imana, kitari ubupfumu, ni experience muri domaine. Umu-engineer azasanga ugiye wubaka inzu ikiri kuri fondation, akakubwira ngo inzi zawe kubera ubu nararibonye mu nyubako. Umupasteri uri inspire ashobora kubona umuntu watanga itorero akakubwira ngo mu myaka 5 uzagira iki kibazo, kandi bikababyo. Umuntu wize mekanike yumva imodoka igenda yategera moteri akakubwira ngo iyi moteri ntigera kwa rwahamo kandi ntihagere. Yabyere to ni experience, ni ibintu bimurimo. Aba bantu rero n'abantu bakoreshwa n'Imana. Ariko ikibazo twibaza, Muhando ni waririmbye ngo swali munijibu wanamuimbia nani? Hao nao wanamutumikia nani? Gukoreshwa n'Imana bitandukanye no gukorana n'Imana. Imana ikoresha umuntu cyangwa ikintu ku ntego zayo. Umukobwa wa Farao wafashe Mose mu gaseke, nta muntu numwe woshidikanya ko ari ku yari yamunzwe n'Imana. Imana iramumanura aje kuri piscine, ahura n'akana, imwuzuza imbabazi, arakarera. Siko bivuga? Biriya bintu byakoze Imana. Imana yakoresheje umukobwa wa Farao. Ariko Mose aje gutanga igihugu. Muzamwumva hari hectare yahaye kwa Farao. Ati nibo bandeze. Never. Yandogobe ya Balamu na Balaki yanze kugenda ifuhira ugiye kuva mu bwoko bw'Imana, murayibuka. Bija bivuga ngo iraruhiranga igeze ubwivuga. Suko bivuga? Biriya bintu hari woshidikanya ko Imana yayikoresheje. Ubusanzwe ziravuga. Ariko amateka ashira hata. Itiyo ni cyagaburiye Eliya. Buriya ni ikintu cyakoreshejwe n'Imana. Kumenya aho Eliya ari. None se muzamwumva ko mu ijuru tuzaramya n'ibyiyoni bikaza tukabana na kiriya kiyoni. Isaka yabitse Petero yahakanye Yesu. Petero akibuka. Ndetse si ukwibuka gusa biragwararira. Siko byanditse. Nimutekereze umuvuga butumwa woriza Petero. None siri Isaka nubwo ntaza makuru yayo tiyariwe. Murakeka ko ikiba muri mize. Ubwirinzi impanda y'Imana ngo tuzazamukane. Ni byinshi abantu bakoreshwa n'Imana ishobora kubikora kubw'inyungu za timu, igakoresha umuntu cyangwa ikintu, ariko abo ngabo nta mugabane bafite mu bwami bw'Imana. Tuzatangare nubona Imana ikoresheje n'umunyabyaha kugufasha wewe, ntabwo bimuhaye agakiza, ariko Imana ishatse kugufashiriza mu rugo. Hakaba abandi rero ndasoza bivuga ngo ni abakozi bo mu mwijima ariko bigize abakozi b'Imana. Ijambo rya mbere wabireba mu itangiriro Yane na Yambure ngo barwanije Mose. Ni abantu batinyuka kurwanya abakozi b'Imana. Ni abantu bafite umwuka w'imbaraga ariko batinyuka kurwanya Mose. Kandi aho ari abaterabwoba
ngo bacuze inzoka, siko bivuga. Mose ahinda ngo nihindutse inzoka, bondi bacuze izabo tibaje bacura inuma, bacura inzoka. Burya inuma ivuga umwuka wera. Bacura inzoka, bacura uburyarya, bacura kwiyoberanya, batera ibibazo, banyura mu ngo. Ariko Satani ni mubi Imana. Njambwira abantu ngo kugira ngo Satani akubabaze ntibisabye ko mugirana affaire. Sinzi mu Rwanda hama mujyi nta bihuru, hari igihuru bita isusa, harabakizi kija kibaba cyane. Niyo waba wambaye jinx muracibuka. Burya isusa kugira ngo ikubabe ntabwo ari uko mwatonganye. Niyo wavuga uti isusa we nje kugusukaho amazi muki, kuzanire n'ifumbire, nzi ko abantu bakwishizemo nabi, ariko ndagukunda. Ukagira ibyago muri amagambo meza uyibwira ukanyuzaho umurundi, irakubaga. Satani niyo wavuga uti nje kugukorera abantu baragututse. Satani ni nk'isusa, tibisabye ngo yige iki kubabira, mupfa guhurika kugirira nabi. Bibiri zivuga ngo numugizi wa nabi, ni se w'ibibi byose. Ariko sinzi impamvu abantu bamukunda. Bayane na Yambure rero mu gihe cya Mose bariho no muri iki gihe bariho, bakubesha ngo ko barakorera Imana. Pawulo hari naho yavuze ngo bafashe ingo z'abapfakazi barazifunga, bafashe imiryango barayisenya, bafashe amatorero barayisenya, bubahuka no kuvuga ko Mose ntacyo akora. Mureke twisuzume ubwacu, tumenye ko tukiri mu byizerwa. Imana ishimwe cyane. Twisuzume ubwacu, twisuzume ubwacu. Ijambo rya Pawulo turangirijeho aravuga ngo urufatiro ruriho, ngo rwanditseho ngo Uwiteka agize gute, rwanditseho ngo Uwiteka agize gute. Amen. Hari igihe tuja dusenga nkavuga nti none buri abantu ntibazi Imana, ugasanga umuntu ntugihamenya nimba hayasenga. Mana turagushima, turibuka Pawulo ayandikira ab'Ifilipi, icyo gitabo gifite ibice 12, imirongo iyi niyi, hari muri 60 yarafunganye na naka. Ndibuka neza ijambo rya burira, ese ni isengesho, ni seminari ari kwigisha Imana inzandiko za Pawulo. Mana urabona uranzi, uziko ngira abantu bananga, uzi biki. Uwiteka azabe. Amen. Uwiteka azabe. Naravuze ngo umuntu ukora ubuse ejo bundi ni umuntu uja kurega umwana w'Imana ku Mana. Ubu gahaguruka ukambwira, ahandi kumwe n'umukobwa wanje twazanye, ukambwira ngo ugiye kumumbwira ngo buriya ngo ntarya amafirite ngo ajamugwa nabi, urimo urabibwira nde? Kandi igihe avutse yari yararwaye mu nda, n'igihe bagiye kumukingiza uri kubibwira nde? Se nyina. Buri Imana izabayo. Kandi reka mbabwire, mu ndirimbo ya Sulemani hari ijambo nkunda Uwiteka yavuze, n'indirimbo iruta izindi zose mu ndirimbo 3,000 Sulemani yahimbye. Batiriyemo imwe barayita ngo ni wimbo uliobora, indirimbo ya Salomo, ariko muvuga isobanuye neza n'indirimbo iruta izindi. Muri make niyo ndirimbo yitirirwa sede ya Salomo, izivuga mu mukwe n'umugeni. Umukwe akavuga ngo abakobwa ni 1,000, inyamibwa ni 80, abakobwa b'inshoreke baraha, abisize n'abatisize, abicongereza n'ibifaransa baraha, abavuka cyovu na mugasyata baraha, abize n'abatarize baraha. Ngo ariko umviki, ngo inuma yaje ngo ni wari, ngo ni ikinege cya nyina. Itorero ntigira muri umuna waryo, ni ikinege cya nyina, ni ikinege cya nyina. Hari abavuga ngo dufite itorero rito, ukagira ngo ni deuxième, ntabwo ari deuxième souche, ni ikinege cya nyina. Amaze avuga ijambo nkunda, aravuga ngo gituma ngenda n'itorero nkumva nta mpamvu, ngo nariciye akayonga. Muja musoma wano, abasomyi babira muja musoma wano, ni ikinege cya nyina kandi nagiciye akayonga. Akayonga turacafite urugendo rwo kwigisha ibintu reverend. Akayonga muzi ko Abisirayeli baje batamba ibitambo, abafite ubushobozi buke bagatanga inuma. Ese ni inuma niko bazita? Noneho inuma rero umuntu kugira ngo yirukane uyifata utayiteye igiti utayikomerekeje byari bigoye. Kandi inuma ntuyibembereza ngo uyorore nk'inkoko, nti wose asira inuma imatera ngo iryame.
ntiwoyihendesha utunyamuti naguze natetse n'udufirite icara ahangaha nkorore ziragoye. Ariko Imana ibabwira ijambo, irababwira ngo ibanga ryo kugumana inuma kugira ngo izitahe iwawe ngo yice akayonga. Akayonga ryari rimwe mu mashara y'umurizo menshi, ya moya yo ku murizo habaga iryitwa akayonga. Iyo wagiraga neza ukarivana mutibeshe, niyi numa yoguruka ikagera irwamagana, niyo yogera ibujumbura tiyararaga hanze y'urugo, yagarukaga mu wawe hakayonga kari. Umukristo rero umugeni aravuga ngo ico nkundira umugeni ari we Kristo, ari ryo torero, ngo nariciye akayonga. Umukristo niyo yokwirirwa burarirwa aciye akayonga, niyo yoje aho baheba rya ruswa aciye akayonga, niyo yobona miliyoni aciye akayonga, niyo yohura n'abambaye ubusa aciye akayonga. Burya impamvu abapasitori bamwe nabo bari mu gukora mankete, wari warajanye na John mwari kumwe mahugurwa, uzandebera icenyoye ese muzabaza mugeze undebera aho yaraye ureba bariko bajana nawe. Impamvu bagenda babaririza nuko utacitse akayonga. Ariko wamaze gucika akayonga, aho yokora hose, circumstance yobamo zose, umugeni w'itorero, itorero umugeni wa Kristo arifitiye icyizere kuko afite akayonga karyo. Uwiteka azafi. Bishop ashobora kutakumenya, no mata Reverend ashobora kutakumenya. Uwiteka azafi. Narababwiye ngo nutomenya benshi, buriya n'umuntu utaza abahungu baraha, abahungu baraha. Hari n'abaza Imana yarambwiye ngo irakuzi, ugasanga umuntu yishimye ngo Imana iranze. None se umuntu yaba ari umufiance wawe? Ninda muhungu ufite umufiance utazi nimero ze, ahubwo ko wakwibagirwa n'izawera? Ninde muhungu ufite umufiance barara batavuganye ko mwabipfa iryo joro bigapfa? Umuvugisha amayinite ahari ataha bukagenda mu mvura kuyashaka, kandi ukamuvugisha atarwaye ariko kumva ugomba kumuvugisha. Muzimanza ziraha ngo umaze iminsi ibiri utamvugisha baso ndabeshe. Ariko Kristo ni gute itorero wumva uzaza umuvugisha Sunday, uwo mufiance wo kuvugisha ku cyumweru? Ese warabenze? Ubenze surinde Mana yaje. Wobenga umunyarwanda, wobenga na Kristo, wobenga Kristo kweli? Muzi ubwiza bwe. Ya ngira ngo nuko utamenya who he is, uwari we. Nta nubwo igihe ari ku isi ntabwo Yesu yigeze agira ubwiza azazamo. Reka Yesu nubwo ku isi bavuga ngo yari mwiza, ntabwo yigeze agira ubwiza azabamo. Hari n'umuririmbyi wabivuze ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru. Yesu aza ku isi ntiyazanye ubwiza bwe. Tukiri abana ngira ngo nukuba mu cyaro n'ubushobozi buke n'ibindi, ababyeyi bazaga batugurira ihuza akakubwira ngo ishati niyo gusengana, iyi niyo gukorana. Ese n'ubu biracyabaho? Iyi ni imyenda yo gusengana, iyi niyo gukorana. Iyo abaga smart cyane ni yiki? Yesu yazanye ubwiza bwo gukorana. Aza mu isi ntiyazanye ubwiza bwo gusengana, yazanye ubwo gukorana. Yaraje gukora, ariko umunsi azagaruka azazana ubwiza bwe bwose. Kimwe mu bizatangaza ijuru ni ukumubona amanutse mu bwiza bwe bwose. Azazana ubwiza bwe bwose na reflect umugeni. Yohana aravuga ngo duse nawe. Iyo fenomene ntitwayumva. Ubundi hano tuzadushingira umuzungu n'umwirabura w'igikara nkanje, mugahura mugahoberana mugahuza imisaya, yakuvaho igikara cyawe ukagumuka umukara. Ntabwo inzobe yiwe kujaho, never. Ariko Kristo ari muri systeme tuzamureba. Bibiri ikavuga ngo duhindurwe dusa nawe, kandi ni dusa nawe dutambuka n'ubwiza abamarayika badafite. Niho nababwiye ngo nje simbana n'abantu bakunda gusenga ngo barashaka abamarayika. Abamarayika ni imyuka izadukorera. Ntiwaba uri umugeni ngo wifuza abantu barimo bakugenda iruhande. Tuzaba turi umugeni wa Kristo, tuzabana na Kristo, tuzaba mu isi nzima, tuzabana n'abera. Kandi kindi nkunda Abaheburayo ngo abo bose bapfuye, ariko ngo icyiza kirimo ngo Imana ngo ntiyabagororera. Yeme ibaze nka Dawudi ngo ntaragororerwa ngo nije warinze, ka Ana na Esteri ngo ntibaragororerwa ngo nitwe barinze n'ukuri, kandi ngo bafite amatsiko nabo yo kutubona. Nje mbibwira abantu biteye ubwo. Iyo ariko hano hari ubwo baza bavuga ngo baragaragara graduation y'amapromotion abiri, iya mbere karindi ya kabiri ntimurabibona.
cyangwa eshatu, ukumva kuri televiziyo yereka uyu munsi intiti z'u Rwanda siko babita yashoboye gusohora intiti 1000. Za ntiti 1000 bene da bamwe ni muri twe niho benshi bigiye, barimwe badodesheje memoire nka 400, barimwe bahekwaga 300, barimwe batambutse mu buryo bw'amanyanga ntazi. Za ntiti 1000 wasanga intiti zirimo ari 300, 700 nyine ari uko n'amadodane bagiye burya. Ariko iyo baje kubatambutsa ntabwo babaha amakanzu atandukanye ngo yana amakanzu y'abadodewe aya banabidodeye. Ufite grande distinction n'ufite satisfaction si umwenda umwe, tukaja ku murongo. Ndiwobwira utariko wowe kubaza gutsindwa wambaye ute iyo ageze hari yuko hageze peu importe yahageze ni intiti igihugu kirayemeye. Nitugera imbere y'Imana Dawudi agatambuka, Yobu agatambuka umukiranutsi wemerwa, Musa agatambuka, hanyuma Revera kaza. Ntawe uzaje kuvuga ngo ariko yishuraga amadeni atinze ngo yageze muri promotion gute. Ni intiti z'Imana, n'abakiranutsi b'Imana, n'abera b'Imana, n'abera b'Imana, nibazima b'Imana. Intege nke n'amakosa twakoze tuzaba twambaye ikanzu yahanagura. Imana ivuga ngo nimukingure ngo ishanga rikiranuka, ishanga rizima, abagabo bakiranutse, abagore bakiranutse. Nta n'umwarimu wosanga nambaye ikanzu ngo avuge ngo ariko wewe ngo wagize deuxième session, nashaka avuge quatrième session, ibya session byarangiye. Ndi intiti. Bwoko bw'Imana, reka dusoze tubabwire ngo twisuzume, twicekinge. Kandi ubuzima bwa gikristo ni ubuzima buhora mu isuzumiro. Ubuzima bwa gikristo buhora mu isuzumiro. Kandi mureke mbabwirire ibanga, tukishimira ikizamini kimwe mu isuzumiro. Iyo ugiye muri controle general nigeze nikora, bafata ibizamini amaraso ibikibiki ibyo bashaka byose, ariko bakaza bazimwe bakavuga bati HIV ni positif, nta kibazo ufite, n'urugero ntanze negatif, pardon, nta kibazo ufite ni negatif. Okay, kuba bambwiye ko ntarwaye sida sinaje kubyina insinzi, kuko Kayini ntiyishwe na sida bacu. Abantu bari rusororo benshi sida yabishe. Kuba ndafite HIV ni byiza, ariko sindabumwere. Bapimye se umuvuduko ukomeze, niba banza baga nibapima umuvuduko sawa, tibarareba impyiko, nibareba impyiko sawa. Ariko hari igihe usanga umuntu muri rusengero, haleluya haleluya, naranesheje naretse inzoka, hari abapfa batarazinyoye. Icyo ni ikizamini kimwe utsinze wamara ukabyina insinzi. Garuka dukore check up. Inzoga sinozi nabzo iga kutazinywa niki. Nigeze mbwiriza umugabo ndishima, yari umwarimu wacu ngo yakijijwe, ati ndetse inzoga ngo bice turahura ndi Imana yagukuye kuri za nzoga, haterega ndi twari duherutse no guhembwa, ati narega nazinywaga gute, ati ndi twari tugihembwa. None sanga naribeshe we, umuntu ndi yaretse inzoga yabuze umushahara. Burya hari igihe umuntu atanga ubuhamya, reke kintu narakiretse, reke kintu wigeze ubona opportunity yo kugikora urareka. Sirya nababwiye umuntu akaje aho ngo aratanga ubuhamya ngo wandi yarya ruswa ari umushomeri, baguha ruswa yo mu muhanda ngo bamarire iki. Hoya check up. Kandi cyane suzuma biyugiraho indege nke. Ubundi se umuntu yagiye kwa muganga si uvuga ibyo ari byose nubwo ntazi indwara, ndakeka malaria, ni mubari yo mupima mbere. Nitumara gukora check up haracyari igihe, farumasi y'ubuntu bw'Imana irahari, kandi Imana iradukunda, idutegeye amaboko kandi duhaye kuba Yesu. Imana iduhe umugisha. Amen.